krenuo, jeste. Evo ga. Ono, test, 1, 2, 3. Šala mala. Pozdrav svima, pre svega. Hvala svima vama koji ste gledali ove moje prethodne videoklipove što sam radio, vezano i za poštanske marke i za značke, jel? Ali ovo sad u zadnje vrijeme baš radim manje više za poštanske marke. Iako će biti i za značke, moram samo da dohvatim vremena i da to sve lijepo fotografišem i snimim onako jedan klip. Mislim da ću čak snimiti jedan video gdje ću govoriti nešto malo o značkama, više. Vjerojatno. I snimit ću jedan klip gdje ću ubaciti fotografije kako su značke složene u albumima i šta svega ima. Ajde pre svega da ja otvorim sebi za pit, jer kad pričam onda moram da zalijem suha usta mi se suši grlo. Živi, srećni, zdravi bili, uzdravlje. Tako, da nastavimo dalje. Malo gledam mamu, malo gledam tamo, ali u biti treba gledati stalno tu jer se obraćam mame. Šta sad budem snimao? Došao sam na ideju, ovo kažem, izbacujem zadnjih 1-2 sedmice, izbacujem tako tu poneki klip o markama, poštanskim markama, u sortiranju, o onome šta sam ja sortirao. Predstavio sam to vama na svome YouTube kanalu. Znači, da vidimo šta sam sve to sad do sada. Pa dobro, da, imam 1, 2, 3, 4, 5 videoklipova imam vezano za značke, gdje tada sam trenutno još samo sortirao. Još nisam ni izbacio, nijedan klip nisam izbacio, baš značke da vidite kako to sada izgleda, kako je to sve složeno. Iako još imam za danas sam slagao jedno, pa cijelo popodne odvajao sam neke značke od one od prije što imam, odvajao sam ih, sortirao sam ih. Sad nedavno sam dobio dva albuma prekrasnih znački, budete sve to vidjeli lijepo, sve će to biti lijepo fotografisano i upakovano u jedan video. Ali kažem, sad moram to sve još presložiti, da to lijepo izgleda, da to ima smisla, jer ako slaže samo nabacao značke u album, tu nisam ništa napravio, nije pregledno, ne vidi se lijepo, jel? A meni je interes da to bude pregledno, da se vidi značke onako po raznim tematikama, da li je to sport, da li je lov, ribolov, da li su privredne značke, da li su značke na temu komunizma, socijalističke partije, Josipa Broza Tita, Lenjina i tako dalje, automobilizma, vlakova, vozova, kako god, aviona i svega ostaloga. Vidjet ćete, kad lijepo to sve napravim, kad to sve issortiram do kraja, onda ću snimiti jedan lijepi klip, ubacit ću sve te fotografije i da se to sve može lijepo vidjeti. Sad da se vratimo na ono bitno šta mi je bio danas cilj. Cilj mi je danas poštanske marke, znači o značkama. Neću sad više pričati o značkama, jer sam došao na ideju da snimim videoklip o poštanskim markama, o nečemu o čemu sam se ja susreo sada kada sam stupio u taj svijet. Mislim, ja sam davnih dana još kao klinac
Ja sam kao klinac počeo se ja nešto skupljati poštanske marke, ne znam nije odakle, više to sam skidao sa nekih koverti, pisama, razglednica, pa sam ih i podario svašta nešto, nisam znao ni kako se skidaju, jel? Nego onako na silu ideš, skidaš i to je to. I nisam imao toga nešto mnogo, ali eto, od malena imam ljubav prema tome, prema značkama, prema militariji, prema vojnim oznakama, vojnim obilježjima, knjigama na kraju krajeva, sve me to interesira i volim to. I sad s obzirom da imam jako mnogo slobodnog vremena, posvetio sam se tome. Do sada, mislim, imam ja slobodnog vremena već ja 18 godina sam ja u kolicima i ne radim ništa i u penziji sam i šta ti ja znam. Za vas koji ne znate, prvi put gledate, ja sam 2005. imao saobraćajnu nesreću i gdje sam ostao, mislim, krećem se uz pomoć invalidske kolice, jebem li ga. Imao sam ja i dosad mnogo vremena, ali radio sam svašta, bavio se i atletikom za osobe s invaliditetom i svašta nešto sam ja svud me je bilo i tako dalje. Ali evo sada sam konačno jednostavno baš sam se sada odlučio vratiti tome mome hobiju iz djetinjstva. Značke, medalje, ordenje, vojne oznake, poštanske marke. I krenuo sam sa značkama, krenuo sam sa poštanskim markama, krenuo sam nešto i sa vojnim oznakama i tako, ali to će opet biti u nekom drugom klipu. Vojne oznake, militarija, jel? Sad šta hoću reći? Kao klinac nisam imao blage veze o poštanskim markama, kažem, to sam skidao onako, drapao sa onih koverti ili izrezivao i svašta nešto, nisam znao kako skinuti uopšte poštansku marku. I sad kad sam ponovo krenuo u to sve, došao sam pred zid. Prvo, mnogo tu treba znanja. To nije dovoljno reći, idem skupljati poštanske marke. Nije to samo skupljati poštanske marke. Treba o poštanskim markama učiti. Treba znati. Sad dobro, ja sam netko tko voli povijest, to svi koji me dobro poznaju to znaju. Oni to svi znaju. I jednostavno treba znati povijest. Dobro znati povijest, ne baš sad biti profesor na fakultetu, ali jednostavno da bi se mogli snalaziti u tom svemu, morate znati nešto o povijesti, evo konkretno našeg Balkana. Znači govorimo o prostoru bivše Jugoslavije, o svim tim carevinama, kraljevinama, federacijama, državama, sada samostalnima i tako dalje, šta je sve prošlo kroz naš Balkan, ajde rećemo, sada neću ići dalje duboko u povijest, od Turskog carstva pa na ovamo. Da bi to prve poštanske marke, one su izašle, vidiš sad to moram proguglati. Kada je izašla prva poštanska marka, kada su se počele štampati prve poštanske marke, to sad vidiš, to sam trebao se pripremiti, ali dobro, ja radim sve spontano i nije to, nećete vi meni to zamjeriti. Poštanska marka, samo malo. Aha, evo, znači prva poštanska marka je izdana u biti 1835. godine
jedan Slovenac, Lovrenc Košir, došao je na ideju uvođenja poštanskih marki u promet. On je kao, ono što kažu, pionir u tome svemu. Znači on je to pokrenuo. To jest kao kako bi bila naplata poštarine od primalaca pošiljke do onoga ko šalje, jel? Tako da, evo ga, u isto vrijeme sa istom idejom bavio se i James Chalmers, koji je kasnije napravio prvi nacrt za poštansku marku. Mislim, ovo sad čitam, isključivo čitam sa Wikipedije, znači da se ne bi sad tu pravio nešto pametan, ovo sam trebao pročitati prije pa da bi znao reći, ali nije problem ni, nije problem pročitati. Da, i taj predlog od James Chalmersa je prihvatio Sir Rowland Hill, zadužen za reformu engleske pošte. 1. maja 1840. godine izlazi prva poštanska marka nazvana One Penny Black, koja se pušta u opticaj 6. maja 1840. godine. Mada, kažu da imaju čak i dva datuma. Na toj marki se nalazi portret kraljice Viktorije na crnoj pozadini u vrijednosti od 1 penija. I mislim da je to jedna od najvrijednijih marki na svijetu, taj peni, ta marka. Ali dobro, sad da ja ne bih tu čitao, sa Google-a. Uglavnom, znači, 1835. godine je Slovenac došao na ideju za poštanske marke i nakon 5 godina kasnije izašla je i prva marka 1840. godine uz pomoć jednog austrijskog i jednog, biti jedan austrijski službenik je bio odbijen, znači dva engleska, dva engleska, što su oni bili, tačno ne znam, da li nekakvi grafičari, dizajneri, kako bih to danas nazvali. Uglavnom oni su izmislili, napravili nacrt za prvu poštansku marku. Sad, dobro, da skratimo, to je to. Šta dalje? Znači, od izlaska tih poštanskih marki mi imamo, znači krenula su pisma, krenula su slati se poštom i na taj način su ljudi jednostavno lijepila se marka, plaćala se poštarina i sad ja šaljem vama, moram kupiti tu marku, zalijepiti marku i da bi ona došla do vas. To je bilo kao plaćanje usluge slanja pošte na kraju krajeva. I to je ono osnova, znači evo sad mislim ima tu se sad može čitati, Boga oca ima 100 čuda. Znači to je jako opširna tema, znači poštanske marke su jako opširna tema. Nije recimo kao kod značke. Značke su vrlo, prosto su jednostavne, nema baš nešto puno kod značke mudrolije, ali kod poštanskih marki baš ima, tu ima različitih, znači tu ima milion stvari na koje se treba obratiti pažnje. Od boje marke, od grešaka, od načina štampanja marke, od kvalitete papira, mislim od čega se marka, od kog papira se radila, kako se radila, da li imala vodene žigove, da li nije imala vodene žigove, koje su perforacije. Znači to je toliko veliko opseg veliki o poštanskim markama, tu bi se moglo satima pričati. Sad ja da napomenem odmah, da mi ne bi došlo do zabune. Ja sve ovo što pričam, pričam onako što sam ja kroz neki taj moj kraći period sada koji je prošao baveći se ovom tematikom, naučio sam dosta toga, ali more toga još nemam blage veze. Znači ja znam 1%, možda čak ni 1% ne znam
ali učim, zato učim nešto, naučim peku. Danas dosta dugo danas koristim naočale, ja se ispričam, moram samo malo iako imam ove naočale sa zaštitom, ali cijelo popodne sam tu gledao u te značke i to sve živo, pa me malo, jednostavno malo me oči peku, ali dobro, ovaj video ćemo izdurati i napraviti da bude kako treba da bude. Sad, da se vratimo na poštanske marke. Kao što sam rekao, ja nisam filatelista. Filatelisti su, inače filatelija je naziv za bavljenje poštanskim markama. Filatelisti su ljudi koji stvarno imaju mnogo znanja, malta ne 100% o svemu tome, iako i oni, ja vjerujem, mnogi filatelisti koji se dugi niz godina bave time, ja vjerujem da još uvijek dolaze u neke nedoumice i ponekad im se nešto ne znaju nešto nađu novo, nešto nađu novo. Ne znam kako je vrsta ljepila na marki, da li je bilo, da li nije bilo. I što je jako bitno za reći, imamo dve vrste marki. Mislim da ima ih više, ali ja ću ovo što ću ja vam sad reći, to je jako bitno. Za početnik, evo ja sad ovo govorim kao početnik i nekim ljudima koji žele početi se baviti ovime, a jednostavno ne znaju otkud krenuti. Pa sad je da bi ja olakšao da ne prolaze svi taj put kojim sam ja prolazio, svakako na 100 načina i razbijao glavu šta i kako, evo ja ću sad vama olakšati da vidite kako sam ja jednostavno to, kroz šta se to sad sve prolazio, jednostavno da vam olakšam da vi znate danas sutra ako se želite početi baviti time, koji su znači oni prvi osnovni koraci. Sad, prvi osnovni koraci su pravi filatelisti, sad ako ovo budu gledali ovaj video, naći će tu i mnogo grešaka u ovome svemu što sam ja vjerojatno govorim, i možda će me volio bi da me u komentarima, kada objavim ovaj video na YouTube-u, volio bi da me u komentarima da napišu komentar i da kažu, gle care, ovo ti nije baš tako kako si ti rekao, ovo ti tako i tako, da mi sugeriraju da jednostavno da naučim, eto jednostavno nije mi sramota reći nešto da ne znam. Sramota je praviti se pametan, da sve znaš, a u biti ne znaš ništa. Znači, kako ja dijelim marke? Ja marke dijelim na dve kategorije. Na kategoriju marke koje su putovale, znači marke koje su bile na pismima, koje su putovale, koje imaju žig na sebi, i na marke koje nisu putovale, koje nemaju žig na sebi. To ću vam kasnije pokazati u primjeru. Kako to izgleda, jel? Sad, kad jednostavno čovjek tako odluči da se krene, da se bavi tako nekakvim hobijem, dođeš pred nekakav svršeni čin, sad ne znam, nabojiš neke marke, jebote, ne znaš ni otkud bi krenuo, ni šta bi krenuo, sve ti je to šareno, mnogo je toga, ni znaš šta trebaš, ni kud trebaš, ni masa toga. Ja bi sada naveo jako bitnu stvar. Šta je potrebno od opreme da biste vi uopšte krenuli u sakupljanje maraka? Ja ću to sad nazvati sakupljanjem maraka, pa onda će se to kasnije što više budete učili, pa eto možda jednog dana postanete i kolekcionar i budete imali ogromno znanje o tome svemu. Meni će biti drago ako vam barem na ovaj moj način mogu vas uputiti u neke početne faze. Jer jako je malo informacija, jako malo ljudi dijele svoje znanje. Mislim, nije mi to jasno zašto je to tako. Znanje treba podijeliti sa drugima. Ne treba ga držati za sebe. Treba ga podijeliti
jednostavno sa drugima. E sad, šta je bitno? Šta mi je najpotrebnije kod poštanskih marki? Naravno imam naočale, jebi ga, ali sad govorim naočale zato što mi je, već imam dioptriju malo ovoga, doista recimo malo slabe, 0,50 su, traju mi malo jače, u biti one su bile 0,25, mi je bila prva ovoga dioptrija, onda došlo je, dali su mi naočalo na 0,50 pa ono dokle potraje. E sad vidim da su mi malo slabe, pa ću morat ponovo ići na pregled i ponovo stakla. Ali dobro, sad to nebitno, to nije toliko ni bitno. Šta je vama potrebno da biste uopšte, znači sad, ne znam, dobili ste marke ili ste kupili negdje neku količinu maraka i sad to želite. Prije svega, potrebno vam je povećalo. Vi bez povećala ćete jako teško, bez obzira koliko makar i ne nosili naočale i nemali potrebe za naočalama, povećalo morate imati, jer marke su malih formata i na njima ima malim slojima neke stvari pišu, brojkama, ovisi od veličine marke, ali zavisi koja je perforacija marke, to sam, ne znam da sam to spomenuo, svaka marka ima različite perforacije, jel? To su sad neke brojke da ja ne lupam, ne znam, 12,3 osmine, kroz 11, 13 i što ti ja znam, ne znam sad tačno baš to puno, da se ne pravim pametan, jel? Znači, prvo što vam treba je jedno dobro, kvalitetno povećalo. Ono se može, vrlo jeftino se može kupiti, bar sam ga ja tako jeftino kupio. Sad, da li ima i skupljih, vjerojatno da ima. To je prva stvar. Druga stvar je pinceta. Evo vidite. Pinceta. Ovo je Elektromova pinceta. Ne znam se da li će zoomirati, hoće, neće. Nebitno, nije to sad ni bitno. Da li će zoomirati ili neće. Kamera, nebitno uopšte. Znači, ovo je pinceta s kojom vi uzimate marke. Marke nemojte nikad uzimati prstima. Pogotovo marke koje nisu putovale. Znači, koje na sebi imaju još uvijek original ljepilo. Jer kad ih uzimate prstima, vi jednostavno ostavljate otisak, mogu vam biti vlažni prsti, dobro, doista moj, ja nemam problem sa time, ali opet svejedno ne uzimam marke sa prstima, nego sa pincetom. Znači, može i otisak prsta ostati, sad ako vam se ruke znoje, može vam se marka zalijepiti i samim time ona je već nekim dijelom, hajde, nije uništena, ali ne bi se to trebalo dešavati. Znači, povećalo, pinceta. E sad, vi recimo nađete, ne znam, kupili ste nekih markica u nekoj vrećici, šta ti ja znam, negdje ste tamo našli na nekom buvljaku ili ste našli na nekom oglasniku ili šta ti ja znam gdje sve ne, i ili vam je ostalo u nasljeđu od nekog djeda, bake, ko zna koga, i sad vi hoćete to, dobro, ajde, ako vam je ostalo nešto u nasljeđu, to je već manje više posluženo i šta ja znam, ali opet, ako ne znate o tome ništa, onda jebika. Ali recimo sad ljudi koji krenu s time pa idu sakupiti marke. Kupe marke i šta sad, kako, kud, šta, gdje. E pa evo, sad ću vam ja recimo, imamo 3 opcije. Jedna opcija za prepoznavanje marki, ja koristim, znači za marke koje ne znam odakle su, ne mogu iz njih iščitati ništa, znači marka je, ne vidim ni država koja je, ne prepoznajem ni koji je lik na njoj, ja u takvim situacijama koristim mobilnu aplikaciju. Mobilna aplikacija se zove, ja sad ću samo, prekucao sam. Sad ću vam samo reći, mobilna aplikacija za prepoznavanje poštanskih marki je Stamp Identifier.
Identifier ili kako već god se to zove, imate ga na Google Play prodavnici, ne košta ništa, besplatan je. Onda imate još jednu stvar, jako dobru, imate povećalo, Magnifying Glass, gdje vi, da biste sada dobili veliku kvalitetu rezolucije te marke koju želite uslikati, koristite prvo ovu aplikaciju za fotografiju, uslikate tu marku sa povećalom time, jer to je povećalo, evo možemo vam pokazati ovako. Sad to se neće vjerojatno vidjeti. Da bi pretpostavili da se neće vidjeti na kameri. Samo hoće, moram, zaboravio sam da imam ovaj, ajde izvedit ću ovaj, samo malo, izvedit ću mobitel iz ovoga, no, samo sekund. Iz ovoga jebelnika, kako se zove, no. Dobro, u redu, zatilto sam. Futrole za mobitel. Eto, izvedit ću ga iz futrole za mobitel da bi vam moglo lakše pokazati. Znači imamo ovako, ajde uzet ćemo, imam tu nekih markica, tu sam pripremio marku. Ajde da otvorimo, tu su, u ovoj vrećici su marke, doista ja znam koje su, ali nebitno, hoću vam pokazati na koji način to funkcionira. Sad ćemo izvediti jednu marku i da vi vidite, znači, postupak kako ćete jednostavno doći do saznanja koja je to marka. I uzmite pincetu. Doista ovo su marke koje su putovale u ovoj vrećici, ove su marke putovale i one nemaju ljepila na sebi, ali ja svakako koristim pincetu, jednostavno naučio sam tako i to mi je ono, evo sad ne znam da izvučem jednu, ajde, bilo koju marku ću izvući iz ove vrećice. Evo, izvukao sam sada ovu marku. Da li je fokus? Hoće, neće. Dobro. Neće, dobro, nebitno. Sad, ja recimo ne znam kako, ne znam šta je ta marka, vidim tu neka, na njoj ženski lik, piše, sad da bi vidio šta piše, samo da upalim svjetlo, bit će mi lakše, tako, i sad tu piše, znači na toj marki piše Republika Italijana 40 lira. Ok, znamo da je marka iz Italije, 40 lira. Ali da bi ja saznao nešto više, to je marka iz Italije, 40 lira, mora biti ko zna iz koje godine. Šta ja onda radim? Evo možda da vam pokažem, a dobro, nema potrebe. Evo ovako, ja znači sad tu marku ću uzeti, stavit ću ja ovdje baš na mobitel, može na futrolu od mobitela, evo baš ću da vam baš pokažem to kako ja to radim. Da li se vidi? Vidi se. Super. Evo, znači ja sam sad stavio tu marku ovdje na ovu futrolu. Ja ne znam sad o kojoj se marci radi. Primjer. Uzimam mobitel i idem je fotografisati. Da bi je fotografisao, znači koristim ovu aplikaciju koja daje veliku kvalitetu fotografije i velikog zooma. I znači, hajde idemo sad menju odraditi.
malo. Evo. I sad sam ja nju fotografisao. Evo, to sad izgleda... Evo je. Znači, to je sad marka od 40 lira, fotografija te marke u jako visokoj rezoluciji. Dobro, ovdje sad malo svjetlo nam radi ovoga problem, ali šta da se radi. Dobro, to je prvi korak. Znači, sad imamo fotografiju marke koja nas zanima. Drugi korak je, tu fotografiju marke odemo u galeriju, otvorimo je i onda je jednostavno budemo sav ovaj višak, tu mamu, kako bi sad to, gdje bi to najbolje bilo, čekaj da probam, samo da probam da vidim nešto, da li me ovo svjetlo zeza, moguće čak i to da me zeza, ali ne, baš, znači, aha, evo ga. Šta radim? Onda tu fotografiju kropujem ili ti je obrežem. Znači obrežem sa ovaj višak i ostavljam samo samu marku. Evo to tako izgleda. Znači onaj sad višak sam obrezao i ostavio sam samu marku i sačuvam. To je prvi dio smo znači odradili. Sad smo fotografisali marku, sad idemo na drugu. Ja ću vam u opisu ovog videa ja ću vam ostaviti tačne nazive šta trebate koje aplikacije skinuti da bi vam bilo lakše. S obzirom da sad imamo fotografiju, sada idemo da vidimo kad je ta marka izdana, da možemo nešto znati o njoj. Idemo sad na taj štamp identifier, kako se zove, jebi ga, ne znam tačno baš na engleski, ali dobro. Uđemo u aplikaciju, kliknem ovdje na ovu ikonu i sad on meni tu ponudi da ja ubacim fotografiju koja me zanima i ja sad ubacim tu fotografiju. Evo i kao što možete vidjeti, fotografija je ubačena. Ovdje gore potvrdim i on meni izbaci kompletno sve o toj marci. Tačnije, izbaci mi sve marke u raznim apoenima, znači u raznim, da li je to 1 lira, 2 lire, 5, 10, 20, 50, 100 ili šta ti ja znam. Sad, mene zanima marka od 40 lira. Poštanska marka od 40 lira. Kliknemo samo, mislim da bi to bila, jebate, vidiš, moram povećati, baš mi ono zeza me, baš me zeza. Gdje si oceti? Nebitno, ajde, ne vidim, ne znam zašto sad ne vidim tu 40 lira, zašto je ovoga. Inače, ova vam neće aplikacija prepoznat svaku marku, ali možemo, ajde, ubacit ćemo, ne znam, ubacit ćemo ovoga, koju ćemo ubaciti, ajde, ubacit ćemo ovu od 50 lira, hajde, sve jedno. Dobro, sad ide ova glupa reklama, to je novi, preskoči taj video, ajde, čekaj da smanjim tonove, jebote otac. Joj, sorry. Evo ga. I sad smo dobili, znači, sad smo dobili kompletnu, ta reklama će vam ići uvijek, to je samo izbaciti. I sad smo mi dobili kompletnu sve što nas je zanimalo o toj marki. Evo vidite ovdje, teško je to sad vidjeti ovako sa mobitelom.
s obzirom da to kamera ne može tako odrediti, ali uglavnom, kad ste ubacili marku u tu aplikaciju prepoznavanja, vi dobijete informaciju da je ta marka štampana 1958. godine, izašla je u 5. mjesecu, ovo sad govori konkretno o 50 lira ovoga. Dobijate koja je veličina 21 puta 24,5 mm. Ne znam, tu još ima fotogravura, znači ima različitih tih informacija o toj marki, šta je ovoga, šta je sve, kad je izašla, koja je gravura, koja je veličina marke i tako dalje. E sad, ako vas interesira, ovdje to nemate, znači sad vas interesira koliko ta marka vrijedi, jednostavno znači zapamtite, 1958. 5. mjesec Italija, izađete iz ovoga svega, ostavite to sa strane i uđete u imate besplatan sajt na koji se morate napraviti svoj account. Možemo sad vratiti ovoga kameru gore, napravite svoj account, odete na taj sajt, na katalog, odete znači na Europu, zatim Italiju, ja sam isključio ovaj adblock ovoga da mi ne izlaze te glupe reklame, ali one ipak izlaze. Uđete u Italiju, koja smo rekli godina, 54. jel? I odete na godinu 54. godinu i da vidimo, i evo ga, imamo je tu, znači ovo je 54. godina. Sad koliko ćete vi to vidjeti, evo ga, dobro se vidi ovako, dobro se vidi, da. I sad imate tu, znači imate tu marku, dobro, ja sad bubno sam koju sam prvu navato. I ovdje imate znači od sva godišta od 1861. pa do 2023. godine. Znači za svaku zemlju možete naći marku. To je jako dobro. Iz kog razloga? Ovo je jako dobra stranica da biste mogli čisto znati kad je koja marka izašla i tako dalje. I sad idemo kliknuti na tu marku. Evo, uzet ćemo od Stolira i tu imate njezinu vrijednost. Dobro, ova od Stolira, baš sam ubao ovo od Stolira, ta baš vrijedi mnogo. E sad, to je kataloška vrijednost, znači ako nije poništena, ako je u odličnom stanju, vrijedi mnogo, ako je korišćena, onda vrijedi ništa, sitno. Kataloška vrijednost, nisam tačno siguran, to moram provjeriti. Znači u ovom Stamp Worldu katalogu, ajde tako, online katalogu, kako ćemo ga nazvati, ta vrijednost se umanjuje, znači ne znam, sad tu ovdje piše $275, ta vrijednost naravno nije tolika, ona se umanjuje za određeni broj postotaka, tako da nemojte se zavaravati da imate nešto milionske vrijednosti, nemate sigurno. Samo je par marki na svijetu, imate jedno 7 ili 8 marki najvrijednijih na svijetu i koje dostižu cijene stvarno $1.000.000 i više, ali to mi to nemamo. To ima netko već tamo davnih dana koji je dugo godina skupljao i tražio i tako dalje i tako dalje. Ali šta hoću reći, znači evo, imate ovako jedan fina, dobra stranica gdje se možete naći tako neke osnove
neke osnove o samoj marci. Znači ove poništene marke, one vrijede 0,28 centa, a u stvari one vrijede možda 2 centa. Možda vrijede 10% ili koliko, ne znam, sad neću lupat to bi morao baš provjeriti tačno koja je razlika između kataloške vrijednosti i njezine tržišne vrijednosti. Mnogi ljudi se zavaravaju, misle da imaju nešto sada vrijedno, a ono u stvari bagatela. Ali dobro, hajmo dalje. Znači evo, pokazao sam vam sad ovaj dio. Znači došli ste, imate neku marku, kupili ste marke, ne znate kako marka se ne znate ništa o toj marci, skinete mobilnu aplikaciju za mobitel za prepoznavanje marki, tu je prepoznate, onda odete na ovdje kao ja što imam na kompjuterima, je lakše mi je preglednije, odete stampworld.com, tu se ulogujete, napravite svoj account i tu, što je jako bitno, imate katalog kompletno cijelog svijeta. Europe, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Afrike, Azije i Oceanije i sve po državama. Znači sve po državama. Nije baš tačan katalog, zna brljuti godine, znači zna smuljati godine, evo kao što sam ja sad tražio ovu, sad da li mi je pogrešio ova aplikacija što prepoznaje marku, pa je ona meni izbacila krivu godinu, ili je ovdje došlo do greške. Ali u principu je jako dva dobra alata koja vam mogu koristiti za samo prepoznavanje marki, jel? Ako ništa drugo, bar da znate šta imate, koju marku imate, jel? Čekaj samo sekund, sad sam pojebu kameru. Dobro, tako. Znači, riješili smo, taj dio smo riješili. Znači, imamo prepoznavanje marke, pomoću mobilne aplikacije, kad prepoznate marku, kad nađete neke podatke osnovne o njoj, odete ovdje i onda dalje tražite opet šire da vi što nisam pokazao. Hajde da se vratim nazad. Italija, to je bila 54. godina, ako se ne varam. To nisam pokazao. Ajde 59. da vidimo. Idemo na 50. Ajde, ubit ćemo bilo koju godinu. Nebitno sada više, to sad nevezano. I sad nađete tu neku marku koja vas interesira. Evo, ajde sad smo opet smo na ovo od 80 lira. I onda kliknete, znači kad ste našli u donjem dijelu, kliknete na tu marku. Sad se to ne vidi, ja? Da. Sad se to ne vidi tačno. Baš mi malo je to, dobro, teško je monitor kamera da snima, ili probat ćemo zoom povećati. Nećemo ništa dobiti sa time. Dobro, nema veze. Uglavnom, kad ste našli tu marku u toj određenoj godini, znači evo vidite, evo kao što sad ovdje vidite, kliknete na bilo koju koja vas interesuje i onda vam ono izbaci gore podaci u markici. Znači dobijete datum izdavanja, u kom je APN-u, koja je perforacija, koja je veličina lista, ko ju je izdao, tko je dizajnirao, tko ju je gravirao, visina, širina i tema. Znači jako kvalitetan sajt koji ne košta ama baš ništa. Za širu za veće znanje o markama. Sad, zašto ja recimo koristim taj sajt? Reći ću vam zašto. Zato što si ja ne možem priuštiti 100 kataloga. Jer vi za svaku ovu zemlju, znači postoje katalozi. Postoje katalozi koji jednostavno gdje vam koji su najmjerodavniji.
E sad, naravno, ne možeš imati kataloge ni eventualno trebate se bazirati kad skupljate marke, da vratimo ovu nazad ovdje gdje je bilo ovu rečicu, pa ću ja to kasnije sortirati. Kad skupljate marke, dobro, sad kupili ste, ne znam, nije raznih marki i tako dalje. Moj savjet vam je, prvo marke sortirajte po državama. Sortirajte po državama, razvrstite ih tako. Onda si odredite marke, odredite si zemlju koju želite sakupljati. Da li je to naš Balkan, znači Jugoslavija i sve zemlje koje su države koje su bile na Balkanu, od svih raznih prevrtanja, ratova i svega toga. To je najbolji početak je tako. Znači, bazirati se na jednu zemlju. Jer ne možete ići široko, ne možete skupljati i Australiju, Ameriku, i Aziju, i Europu, i Afriku, i sve živo. Pogubit ćete se. I naravno, mislim, to ne može niko ni skupiti. Ja ne znam da li i jedan čovjek na svijetu ima da ima marke svih zemalja, mislim da to nema nitko. Takvu kolekciju, ja vjerujem da nema nitko na svijetu, da ima baš sve marke otkad su izdane iz svih država i svih godina. Vjerujem da takvog čovjeka na svijetu nema. Ali kažem, bazirajte se ovoga na, samo sad ću si ovo ovdje prebaciti ovako, ovo ću ovdje ovako, to mi je lakše jer mi ovdje bolje svjetlo daje, tako, to je to. Znači, bazirajte se prvo na jednu državu, pa kad naučite taj početnički dio o tim markama i o tome svemu, kako istraživati marke, kako koristiti uopšte, kako baratiti s markama, onda krenite dalje. Ako već sakupite državu koja vas zanima, krećete dalje jednostavno. Ono što želite, sad ne znam, evo ja sam krenuo, mene interesira Jugoslavija, znači mene interesira Jugoslavija od tamo, znači od Kraljevine Jugoslavije, tačnije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, od tog perioda pa skupljati na ovamo. Jer tu se promijenilo, naravno pre toga, znači imamo sad, prvo je bila Kraljevina Srbija, vamo je bila Austro-Ugarska i tako dalje. Sve su to bile izdavane marke u tim različitim, tada, dolje je bilo Tursko carstvo, pa Kraljevina Srbija, pa sve živo, bilo je svega izmiješanoga. I ja bih htio imati taj kompletan dio. Iskreno rečeno, ja bih htio imati taj kompletan dio Balkana od početka izdavanja marki pa do dana današnjega. Da li će to se uspjeti skupiti? Ne znam, to iziskuje dosta novca, mislim ja nemam taj novac da to sve kupujem, nemam odlog jednostavno, ali gledam ako mogu, ako mi neko želi dati marke, ima viška ili šta je znam, ili nekoga ne zanima to uopšte, eto, ako ima netko da mi da, ja ću biti presrećan čovjek po tom pitanju. Sad, šta sam htio reći još? Znači, eto, meni je to cilj da skupim taj naš Balkan. Pa onda da, sad ja imam i stranih to markice nekakvija i svega i svačega, nešto što sam to nadobivao. Šta ću s time, nemam pojma, ne znam, stvarno ima svega i svačega. Ali sortiram pa ću vidjeti jebiga šta će od tog svega biti. Nema veze, slažem ih u odvojene albume i nek stoje, pa da li ću ih prodat, zamijeniti za ono što meni treba, nemam pojma, to ću još, kažem, to još moram donijeti odluku o tom svemu. Ali za sad nek stoje. To je sad, znači, dobar dio sam, znači, rekao, za početak, kako doći do tih nekih početnih informacija i da znate
šta imate donekle, da znate donekle koju državu imate, šta imate od marki i tako dalje. Velim, da biste to saznali, eto, potrebne su vam ta jedna aplikacija za prepoznavanje marki. Ne radi baš savršeno, zeznit će vas mnogo puta, ali u principu doći ćete barem do donekle otprilike doći ćete do nekakvih podataka koji su vam potrebni za dalje. Pa onda ubacite u štamp Word i onda opet idete dalje, tražite, dobijate već više informacija. E sad, najbolja stvar je moguća, ako se bazirate na jednu državu, da si nabavite katalog. Katalozi su jako skupi. Katalozi su skupi, da se razumijemo. I teško je teško si je priuštiti, jer oni novi katalozi Michelovi ili Michel katalog, oni koštaju 70 eura. Znači sad ovaj zadnji 2023. on izlazi za par dana, on košta 70 i neki euro. I baš ih je teško odvojiti novce i kupiti. Ja sam imao sreće i došao sam do Michel kataloga. Evo, danas sam mu kupio i u knjižari, kupio sam mu i omot da se ne oštećuju ove korice. Ja sam kupio Michelov katalog iz 2019. kao što možete da vidite. To je zadnji katalog koji je izdan u ovome obliku. Mislim u obliku, ne mislim na obliku formata, nego u sastavu država koje taj katalog sadrži. Znači, katalog iz 2022. on nema više ove države ovdje koje su u ovom katalogu, nego su oni napravili od ovog jednog kataloga, napravili su 3. Tako da ne prodaju jedan, nego da moraju da prodaju 3. Ako vam trebaju neke države, vi morate kupiti 3 kataloga. A ja sam imao sreće, hvala gospodinu Miroslavu, što mi je ustupio ovaj katalog, jer oni su sebi naručili i kupili su novi, a ja sam dobio ovaj po povoljnoj cijeni. Jer bez kataloga je jako teško se baviti ovim hobijom. E sad, kažem opet, postoje te alternative, znači opet se vraćamo na taj štamp Word, opet se vraćamo na tu identifikaciju, prepoznavanje marki, ali najbolji podaci, najtačniji podaci se nalaze u katalozima. Ima još jedna vrsta kataloga, a kako se zovu ne mogu se sjetiti, mislim da je to američka verzija ili čija, ne znam sad tačno, zaboravio sam, ali ovo je najpoznatije, znači ovo su najpoznatiji na svijetu, njihovi katalozi, najopširniji, najkvalitetniji i stvarno to čovjek ne može pogriješiti s ovime. Tu tačno znaš šta imaš. E sad, znači ovo sam bio dao primjer za marku, znači marku Italije za koju nisam znao i šta ja znam. Ajde sad da uzmem jednu marku, sad ću da se vratim, samo da se odvezem do ormara gdje su mi albumi. Samo sekund. Ma i ne moram mi ovako. Samo sekund. Ne moram im tako, viš kaj ja isto zatiltam. Imam ja ovdje, to sam zaboravio jednostavno, eto prebriko sam. Ovdje su mi marke u ovoj vrećici
vrećice za meso, što bih rekao. Tu imam raznih marki koje moram presortirati. Ovo ćemo sad metnuti ovdje. Pa šta sam htio pokazati, jel? Ja, može malo kamera prema dolje, tako. Ajde da to metnem tu sa strane. Znači imam raznih, vidite, u raznim paketićima naših marki, stranih marki, svega živoga. Znači tu nema čega, nema čak i neke dopisnice, ali to je već jedna druga tema, marke i dopisnice sa markama. I ovdje ima, nema gdje nema. Uglavnom, to sad sve moram presortirati. Ali, šta sam htio pokazati? Evo, uzet ćemo iz ovoga, znači, uzet ćemo iz ove vrećice, uzet ćemo jednu marku. Evo, uzet ćemo ovaj blok. Uzet ćemo ovaj blok. Ovo je, to je ono što sam htio pokazati. Znači, ova talijanska lira, ona je marka koja je putovala i ona ima žig na sebi. A ovaj blok, pa blok se to zove, bar mislim da se zove blok. Ovo nije putovalo i ima, evo, kao što vidite, ajde ga zoomiraj. Šta me zezaš? Da mu povećam malo zoom. Jebem ti kameru. Ne. Moramo ovako. No dobro. Znači, ovo je marka iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, na njoj je lik kralja Aleksandra. Ako se ne varam, možda i ja grešim sad samo malo. Ma da, kralj Petar je, da, ovo je kralj Aleksandar. I sad je, i kao što vidite, s druge strane je ljepilo. I ove marke isključivo uzimati sa pincetom. Nikako prstima, ali nikako prstima. Sada, da bi ja znao, nešto saznao o ovoj marki, vratit ću vam nazad ovdje, da se ona ne vuče po stolu, doista stol je čist, nema prašina, nema ničega, ali jednostavno je vraćam nazad u ovu vrećicu dok ne nađe svoje mjesto u albumu, jel? Albumu za marke. Sad, znači, imamo kralj Aleksandar. Od 3, sam malo da vidimo, od 3 dinara. Sad, možem koristiti mobitel, pa da je slikam, pa da dobijem tačnu godinu, pa možem onda ići na štamp Word, to jest ovdje, sad je mi tu monitor, ali ja sad to neću, sad ću koristiti Mihalov katalog. Na način da ovoga otvorim. Sebi sam ja obilježio stranicu, jel, gdje počinje Jugoslavija. I sad bi ja to htio nekako vama snimiti, samo malo. Sad bi ja to htio vama snimiti na način, samo malo, to ćemo sad ovako. Ovo ćemo ovdje. Ovo ćemo sad staviti tu. Ovo ćemo isto odavde pomaknuti. Ovako. Baš bih htio snimiti, znači, katalog kako to izgleda. Da pomaknu
ovo je prazna kutija, može tu i za početak. Ovo vrećice može tu. Povećalo, to povećalo će mi trebati. Ajde da ovo malo, ajde da vidimo sad kako će to izgledati. Da upalimo možda i svjetlo. Možda će biti čak bolje bez svjetla. Sad ću ja probati tu i kameru dovući ovdje, samo sekund, maknemo ovu Rubikovu kocku. Malo mi je to sad tu onako sve cuknap. Sve mi je to malo cuknap. A vidite ovdje. Tako. I sada ćemo samo sekund. Da li će biti dobro? Bit će super. Bit će super, evo kao odlično. Sad malo kabel ovoga, malo ćemo kabel, ne smijem puno povlačiti da ga ne isključim tamo. Čekaj, moram maknuti cigarete. Tako. I onda ćemo ovo ovdje i onda ćemo upaliti svjetlo. Sad. Hajde da probamo malo odzoomirati. Da idemo čisto da vidimo kako. Da, naravno, to je sada jako sitno, jako je to sitno napisano i to neće baš biti moguće tako lako ovoga zavidjeti, ali ćemo koristiti povećalo da bi došlo do toga. I idemo sada, znači idemo naći tu marku, znači ovdje, ovo je 636. stranica i tu počinje Jugoslavija. I hajdemo naći marku kralja Aleksandra. Ja mislim da je kralj Aleksandar, sad bože ako sam fulo. Ja mislim da nisam. Hajde dobro. Mislim, bilo bi žalosno ili kralj Petar. Kralj Petar II. U stvari nije kralj Aleksandar, nego kralj Petar II. No dobro, aj jebi ga. Ko radi, taj griješi. Ajde, idemo sada naći tu marku, da vidimo kad je ona izdana i koje godine. Znači, imate ovako je katalog, vrlo jednostavan za korištenje. Za svaku, znači, imate po godinama, evo vidite ovdje je 1933. i marke koje su izdane 1933. Pa onda imate 30. Idemo ovako, 34. 35. 36. Stvarno, katalog za poštanske marke zlata vrijedi. Znači, bez toga je jako teško se baviti ovim hobijem. I da vidimo gdje si kralju Petru, gdje si kralju Petru II. Gdje sam te sada zagubio? Na kojoj si stranici? 30. Tu sam bio. Dalje. Tu već tito. Preskočio sam ga, znači definitivno sam ga preskočio. Sad, da li je on pod kraljevinom, da li je on išao pod mora biti pod kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca, mora definitivno biti. Samo sam ja njega preskočio. Brate mili, pa kad su te izdali? Koje godine? Koje godine si izdan? Koje godine je bilo izdanje? Ne, ovo je
Realno. Čekaj, da nije pod Srbijom, jebate, samo malo. Samo malo, da nije pod Srbijom. Jer šta je, sad imate Jugoslaviju, ali imate i Srbiju. Samo malo. Možda je pod Srbijom, znači. To ćemo samo da vidimo. Srbija. Ovdje. Ne, nije. Koga sad ne mogu tamo. Koga sad ne mogu naći. Sad stvarno moram ići na ovo. Samo malo da vidim. Samo da vidim tačno. Ne vidim, teško mi je, sitno, jako je sitno. Kažem, moram si dioptriju, moram otići po nove naočale i jednostavno presitno mi je i onda se tu baš se patim onako. 1918, da vidimo. Ajde, izvrti ga više. Sad ćemo mi to naći taj čas. Pa to bi vam baš htio pokazati u katalogu. Jel kako to izgleda. Više ovo imam. Sve imam ovo što mi... Gdje mi je ovaj zabag, kako ga ne mogu sad naći? Dobro, ja to tako isto, mislim to je normalno kod mene da ja to zabagujem. To je sasvim normalno kod mene, ali ajde. Ajmo 30-39. Ovo je kralj Aleksandar. Da, ovo je kralj Aleksandar, ovo je kralj Petar II. Gdje mi je sad kralj Petar II? Jebote. Kralj Petar II. Evo ga, jem ti miša. Znači 35. 36. Kako sam preskočio to? Sam preskočio, pa vjerojatno da jesam. Evo ga, jebi ga. Evo, tu je. A veli, malo je i ne vidim. Evo ga, znači tu je ona marka što sam vam, znači onaj blok marki što sam pokazao. I sad, tu imate, vrlo jednostavno je, evo da li ćemo ovako to malo moći. Evo ga, tu se radi, znači 1935. godine je izdana, 6. septembra, da. Nažalost, ovaj katalog je na njemačkome, pa mi to malo stvara problem. Ja bi više volio da je na engleskom, jer imate dva izdanja, ima englesko i njemačko, ali nema veze, sad učim njemački, jebi ga. I da, naravno, to je kralj Petar II. Ja sam bio prebriko da je kralj Aleksandar, ali nije, tu sam se zajebao. I tu, znači, imate kompletno perforacija te marke je 13 kroz 12 jedna polovina. Što je perforacija? To je broj zubaca. Znači ima 13 na jednoj strani, a na drugoj ima, bar ja mislim sad, tačno baš o tome ne mogu da nešto puno reći, jer tu ne bi baš da puno bubam. I sad imate tu u kojim je A poenima, znači u kojim A poenima je izdana ta marka kralja Petra II. Znači od 0,25 dinara, 0,50, 0,75 dinara, 1 dinar, 1,50, 1,75, 2, 3, 3,50 i 4 dinara. Ovdje, znači, evo sad ćemo, baš da vam pokažem, znači kako se koristi katalog. Ovo ovdje je serijski, samo malo, ovo ovdje je broj ovoga, serijski kataloški broj marke. Ovo je numeracija, znači u kojoj je numeracija vrijednost marke koja je izdana. Ovo je farba, znači boja. Sad tu imamo, šta imamo? Brown schwarz, znači smeđo crna, pa onda imamo oranž, naranđasta, carmine brown, znači to je neka ljubičasta smeđa, ljubičasta, brown, oranž, smeđo, naranđasta, gelgrune, jevi ga, ne znam njemački baš,
jebe mi boje, morat ću naučiti boje definitivno. Onda ovdje imate, znači, onda ovdje imate njezinu vrijednost, katalošku vrijednost marke. To je jako bitno, jer kažem, mnogi misle da imaju milione, a u stvari marke jako malo vrijede. Baš neke vrijede, ali to je ono. I sad onda imate vidite ovdje vrijednosti marki. Ovaj prvi stupac je vrijednost marki, čistih marki, znači koje nisu putovale. I imate vrijednost marki koje su putovale. E sad, od te vrijednosti, mislim da recimo ako marka vrijedi do 50 Michel eura, njezina stvarna vrijednost ide na, ako se ne varam, da li ovoga 10%. Znači, sad kad bi ova, da li sam pomjerio kameru, jesam, znači sad lupam, evo primjer, samo ćemo dati jedan, 8, znači ova vrijedi 8 Michel eura, to je ova od 0,25 dinara i ta je izdana 18.11.1935. godine, ako se ne varam. Ili je to ova druga, dobro, nebitno. Znači ona vrijedi 8. I sad je sva ta vrijednost do 50 eura, Michel eura, se umanjuje, znači njezina, ovo je kataloška vrijednost, a njezina stvarna, tržišna vrijednost je umanjena za, mislim da vrijedi svega 10% od kataloške vrijednosti. Znači ona bi u principu, ona vrijedi 80 centi. Stvarnih. Ova recimo, ova ovdje, što je 0,30, znači ova prva 0,30, ona vrijedi 3 centa. Ako je 10%. Razumite? Mislim da razumijete. E sad, to je znači ono, a recimo cijene, vrijednost marki ovdje i ovdje. Malo se uveliko razlikuju. Znači, ako ćemo, samo malo kamera mi sad mi kamera bježi. Znači, cijene po Stamford katalogu se razlikuju u odnosu na cijene stvarno ovdje u Michelovom katalogu. I Michel katalog je najmjerodavniji za stvarnu cijenu. Kad gledate cijene na raznim na eBayu ili tako nešto, nemojte se držati za te cijene. Tu su cijene prenapumpane. To ne vrijedi ni, mislim, tu ljudi bubaju cijene da to sačuje Bože. To nema nigdje veze. Evo sad ću ja vratiti kameru nazad pa da se mi možemo ovoga da možem da se, s obzirom da razgovaram sa vama, samo malo da sad, samo sekund da vratim kameru, malo da ispravim ovako. Evo ga, će biti dobro, hoće kamera, ok. Znači, cijene na eBayu, cijene na Amazonu, to su napumpane cijene. Treba gledati prodajnu cijenu, pošto se ta marka u stvarnosti i prodala. Ne znam, ja sad mogu uzeti, sad evo imam tu, eto sad na primjer imam tu marku i ja možem staviti lupić bez veze te 4 marke, vamo vidim, aha, ona košta toliko, lupam sad, tu košta 10 ovih 10 Michel eura, ja ću staviti 10 eura, znači puta 4, 40, to je 40 eura, pa ću još, ko zna, možda ću ja odrediti sam sebi cijenu, pa ću staviti, pa nek stoji, nek ide i 50, 60, pa možda neko naleti pa kupi. Neće kupiti niko. Jer svi koji se iole žele sa ovime baviti, jednostavno si obezbede si prvo sve da vide šta kupuju, koliko plaćaju.
ovoga, ili koliko vrijedi uopšte njihova kolekcija na kraju krajeva. Tako da ono, jako je bitno, to su te neke osnove, za početne osnove da biste vi ovoga, da biste krenuli sakupljati marke, morate znači imati to neko osnovno znanje koje je potrebno. Ne samo onako jebi ga, ono, uletiš u to pa šta bude, jebi ga, nije to to. I onda ljudi se tu brzo razočaraju, onda oni misle to vrijedi ne znam koliko, a ono marka vrijedi 2 centa. Ta marka vrijedi 2 centa i sada je, i tu se ljudi razočaraju, ha jebote, a mislio sam, a ona je recimo stara 100 godina. Primjer, stara je 100 godina, a vrijedi 2 centa. Kako može vrijediti 2 centa? Evo, ja imam ovdje, sad ću vam naći marku. Samo da vidim gdje je. Samo sekund. Gdje sam ja nju stavio? Ao jebote, gdje sam ja? Evo je. Ovdje. Sad ću vam je pokazati. Prvo nisam uopšte znao šta ta marka, odakle uopšte je ta marka. Gdje si tu? Tu imam par marki, tu sam izdvojio par marki koje su mi ovako zanimljive. Ovo što sam krenuo pretraživati, jel? To je, mislim sad diram prstima zato što je u ovoj foliji. Ali izvadit ću iz folije da bi je bolje vidjeli. Sad. Ne znam, čekaj da upravim ovako. Evo već. Sad dok ga ja uništenim. Evo ga, op. A ujebate. Da li je zoomirana? Jeste. Dobro, ajde da sad puno ne tupim. Znači, ovo je marka iz 1854. godine. I na njoj piše Koreos 1854. Una Onza. Ja tu marku juče gledam. Ja nemam blage veze šta je. Znači ne znam, jednostavno ne znam gdje ta marka pripada. Blage veze nemam. Gdje ta marka može pripadati? Kojoj državi? Ok, vidim 1854. Hajde, to mi je jasno. Hajde, bar znam godinu. Ali gdje je naći? Znači, gdje je naći pod kojom državom? I onda ja, evo, sad se vraćam na onu početnu priču. Ja lijepo nju fotografišem sa mobitelom, sa povećalom, time s tom aplikacijom koju imam. Zatim odem na, opet evo, mogu vam sad to, da li će se to vidjeti na mobitelu, da li će se to vidjeti na mobitelu, te dvije meni jako bitne aplikacije. Neće. Hoće, neće. Inače
čuo mi je kćer u pozadini, na pozadini ekrana, ali kažem, napisat ću u opisu videa, napisat ću tačno o čemu se radi, koje aplikacije se skinete. I ja onda odem u taj prepoznavanje marke i ja nađem da je ta marka španjolska marka. Dobro. Onda odem na ovaj StampWorld katalog, odem na Španjolsku, Espanija, gdje smo, Espanija, Španjolska, gdje si, evo Španjolska, i onda kliknem tu gore Španjolska, i onda odem ovdje, odem na godinu, 1854, ali tako, da. 1854, continue. I dođem do tih podataka, gdje su meni sada ovdje vidljive, znači, sad bi vam to volio pokazati, opet bi morao okretati, ne da mi se sad okretati kameru. Možemo ovako. Hoće to štakati. Će se vidjeti ovdje. Neće. Nebitno, neće se vidjeti. Da im sad ovdje vidi se. Dobro, nebitno, ajde, jebem ih. Uglavnom, i nađem ja sad, odem tu na tu 1854. godinu i nađem ja te, ali šta je, nađem samo, znači, u tamo onoj, u aplikaciji gdje sam išao na prepoznavanje marki, ima ta marka postoji, i postoji još dvije, kojih ovdje nema, kojih ovdje jednostavno nema, ovdje imamo 3, 6, 8 marki, a sve ukupno ih ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Znači, ovi imaju samo ovdje, zato kažem da nije mjerodavan baš 100%. Znači, ovdje ima samo prikazano 8 marki, a u principu ih ima 17. Sad ja ne znam koju ja imam od ovih tu koje jesu, a nemam katalog Španjolske, jer ne mora čovjek ni imati, da bi ja sad znao ta marka, koja je vrijednost, stvarna vrijednost te marke, ali meni je jako mi je interesantna, pre svega što je jako stara, znači 1854. Znači ona je 150 godina. Ne, 170. 1954. da. Skoro 170 godina. I to mi je, baš mi je onako, specifična mi je. Specifična potpuno. Zato kažem, jednostavno čovjek mora se učiti puno, mora se jednostavno znati snalaziti u to svemu, ko se želi ovime hobijom baviti. I ne možete, kao što sam rekao, ne možete bez tih nekih osnova tipa koje vam trebaju. Znači, opet se vraćamo, treba vam pinceta, jer ne smijete marku koja nije putovala, ne smijete dirati prstima. Ja ni ove koje putuju ne diram baš prstima, znam nekada, ali rijetko. Treba vam povećalo, bez obzira koliko dobro vidite, povećalo morate imati. Trebaju vam ove dvije aplikacije mobilne, da možete fotografisati lijepo, druga, da možete prepoznati o kojoj se marci radi, o kojoj marki se radi, i treće, treba vam onda opet ovaj StampWorld katalog koji vam je, ajde, neka baza, i na kraju krajeva, ako ste u mogućnosti, želite Balkan, Jugoslaviju, Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Bosnu, Sloveniju,
Austro-Ugarsku i sve dalje, sve periode koje smo mi ovdje na Balkanu imali, morate si nabaviti i katalog. Ovaj, ja kažem, opet ponavljam, 2019. godina, zadnje izdanje da ovaj katalog sadrži, evo vidite ovdje popis zemalja, ne vidite dobro, evo sad ćete vidjeti, ali bude pročitajte, nije problem pročitati. Znači ima Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Fiume, to je rijeka, Italiju, Jugoslaviju, Kosovo, Hrvatsku, Maltu, Crnu Goru, Makedoniju, San Marino, Srbiju, Sloveniju, Trst i Vatikan. Zadnji katalog 2019. je izdan u ovakvom formatu sa svim ovim državama. Sve kasnije što je izdano, znači vi, ovo što ja imam u ovom jednom katalogu, sad je podijeljeno u, ako se ne varam, u 3 kataloga. 3 ili 2, nisam siguran, nemojte me držati za riječ, mislim da čak u 2, da je Italija i Trst, Vatikan, San Marino, da, mislim da je to u 2, ali onda Albanija otpada odatle, Albanija ide onda neki drugi katalog. Znači, manje više, znači ja sam, ovo je jackpot što sam uzeo, stvarno jackpot ovakav katalog uzeti, i znači ja sam sad miran, ja evo, moram znači odlučiti šta ja znam, a čak i mislim ovoga, znači uz Jugoslaviju, uz Srbiju, uz Hrvatsku, dobro, sad Hrvatska, znači Srbija ima period Kraljevine Srbije, za ovoga, dok su bili Obrenovići. Onda je postalo, onda je došlo do Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kad je raspadom Austro-Ugarske i odlaskom Turaka sa naših prostora došlo je 1914. do Prvog svjetskog rata, gdje je nastala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Kasnije pred toga smo imali Austro-Ugarsku. Znači vi sad, ja recimo sad ovdje nemam marke koje su bile za vrijeme Austro-Ugarske, ali one se zato nalaze pojedinačno u državi, znači u Bosni i Hercegovini, pa koje su marke bile u Bosni za vrijeme Austro-Ugarske. Tako isto i Hrvatska, nemaš baš samo Austro-Ugarsku, jel? To je već drugi katalog, to je već Austrija i ne znam sad šta se, tu recimo to vjerojatno, to možemo ovdje znači dobiti tu informaciju, znači zato koristim i katalog i ovdje, znači idemo na Austriju i sad tu se dijeli Austrija, znači Austrija se dijeli na, imate Austriju, Austrijska pošta u Kreti, Austrijska pošta u Turskom carstvu, lokalna pitanja republike, lokalna pitanja 2 druge republike, Austro-Ugarske vojne pošte, Istočna Šleska i Lombardija, Venecija. Znači to je vjerojatno sve u jednom katalogu. Onda recimo, ne znam, katalog Njemačke, primjer sad samo govorim, jel? Njemačka, gdje si Njemačka? Jebote, gdje si? A, tu si. Njemačka, Njemačka je isto, tu nema čega nema. Znači imate Njemačku, pa imate Berlin, pa imate DDR, pa imate SAR, pa britansko-američku zonu, pa francusku zonu, rusku zonu, zajednička združena okupacijska zona, Njemačko carstvo, Bohemija, Moravska, Gdańsk, Sutenland, njemačke kolonije, njemačke ne znam šta mu ovoga dođe, nemam pojma, pa onda sjeverno-njemački poštanski distrikt, pa stara Njemačka, pa njemački, kakvi su ovo teritoriji, isto nemam pojma, i onda imate Njemačku prvi svjetski rat, pa onda Njemačku drugi svjetski, stvarno Njemačke ima more. Znači to je isto katalog debel 1900, ovaj katalog moj
ima 1600, mislim da 1620 stranica. Njemački ovo ima 1900 najmanje. Znači, barem još 200-300 strana ima gore sigurno. E sad, kažem, imam njemačkih marki, imam belgijskih marki, imam talijanskih marki, španjolskih marki, iz raznih država. Bio sam to sam snimio klip, baš za moj jebem ti, sad ću ideš, samo treba da ovo sve prekrene. Dobro je, to sam prekrenuo, to sam snimio klip. To sam snimio, sad ćemo samo ukratko, mislim to imate u klipu, kako sam posložio, znači ovo su strane zemlje, flora i fauna, znači tematski. Nisam išao, nisam ih metao u tamo onaj drugi dio gdje imam odvojeno strane zemlje, znači gdje imam Austriju, gdje imam Njemačku, gdje imam Portugal, Španjolsku i to, Italiju. Ovo sam baš odvojio floru i faunu, onako, interesantno mi je u jedan posebni album, jel? Ali to imate klip, pa pogledajte klip, tamo je ljepše se vidi. E sada još, mislim ja sad snimam ovaj video, ja sam mislio da ću ja snimiti video za ono 15-20 minuta, ali boga mi kad ja krenem pričati ja se ne zaustavljam. Nadam se da neću dosaditi, da ćete, mislim da li ćete odgledati cijeli video, ako vam bude zanimljivo hoćete, ako nećete, bože moj, što da ja radim. Ono koga to interesira, gledat će, koga ne interesira, neće. Ja ću sad ići sortirati ove marke, odvajajući ih, kao što sam rekao, po zemljama. Prvo ću to da ih razvrstam po zemljama i onda ću ih početi slagati, s obzirom da ja već tamo imam ja već imam tamo album Jugoslaviju koju sam složio, u 2 albuma imam Jugoslaviju, sad tu Jugoslaviju, znači noviju Jugoslaviju, tamo negdje period od 60-ih, 70-ih pa do 90-ih otprilike. Tu imam dosta, to imate isto na mom jednom videu, to sam snimao. Tu imam dosta duplikata, to isto moram sve, sad moram ići ponovo to sve razvrstavati i slagati po godinama. Kažem, sad mi je puno lakše uz pomoć kataloga, puno lakše, jer ovdje neke, na ovom sajtu, neke jednostavno, nekih marki nema. Evo, kao što ste sad vidjeli sa ovom španjolskom konkretno, nema jednostavno. Ti sad ako, ali ajde, ja sam uspio provaliti, pa znam gdje je. Ova aplikacija za prepoznavanje marki je jako dobra. Ona u principu tu dođe do možda 99% sigurno prepozna marku koja je u pitanju. Tako da kažem, to je jedna dobra stvar za svakog početnika, evo jebi ga. Ja sam sada htio s vama, mislim, nadam se da ste gledali ovaj video do kraja. Nadam se da sam barem na neki način pomogao svakome tko će krenuti da se bavi ovim hobijom. Da sam bar na neki način neke smjernice, osnove dao. Živjeli. Da sam vam dao neke osnove, da ne lutate kao što sam ja lutao u početku. Doista ima ljudi koji su mi neke, ne mogu reći koji su me posavjetovali, gospodin Miroslav, gospodin Milorad, jedan
jedan gospodin Nikola, neću govoriti njihova prezimena jer nemam pravo da govorim. Ja im se svima zahvaljujem koji su mi onako dali su mi neke isto savjete šta i kako, ali većinu toga ja sam takav tip istraživačkog duha, većinu toga sam ja sam pomalo otkrivao i našao model i način na koji ću ja dalje se time baviti. Ovdje sad, kao što vidite, evo, ovdje imam prazni katalog, katalog, album, gdje ću stavljati sad sve ove marke, kako ih budem sortirao po državama, od Kraljevine Srbije, Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, NDH i tako dalje, Federativne narodne republike Jugoslavije i svega ostaloga. Pa do ovih stranih država, mislim sad to ima posla, ima tu dosta posla, ali to meni nije teško, to meni pričinjava zadovoljstvo, ja to volim, obožavam. Ovdje sam si već pripremio tu sam si pripremio vrećice u kojoj će to prvo odvajati tako po državama, pa onda opet odatle vaditi, slagati u albume i tako dalje i tako dalje. To bi bilo, ne znam, u osnovi to bi bilo to, ne znam sad više da li sam, mislim pa vjerojatno bi ja imao još mnogo toga za reći, ali vjerojatno sam već i neke stvari više puta ponovio, pa nije toliko možda neće biti toliko ni zanimljivo da se ne ponavljam. Jer ja mislim da ovaj video traje, nemam pojma koliko, ne vidi sada gdje mi je, aha, eno ga, sat i 36 minuta. Sat i 36 minuta ja pričam sam sa sobom, tačnije pričam vama. Pa dobro, meni je teško, ja to volim, jebi ga. Da li ćete vi mene slušati sat i 37 minuta? Ne znam. Ja bih volio da, jer stvarno sam puno toga rekao, pokazao način kako ja radim, na koji način ja radim, šta vam je sve potrebno. Pa eto, iskreno se nadam da će nekome ovaj video pomoći. Da, barem one te početne da početno to da si olakša. Ako vas šta interesira, ako sam nešto krivo rekao, napišite u komentaru, nemojte da vam bude teško, nemojte da vam bude mrsko. Znači, ako sam ja nešto krivo rekao, slobodno me ispravite, ja nemam s tim problem, apsolutno nikakav. Ako sam pogrešio, ok, care, dapače, hvala na sugeriranju gdje sam pogrešio, da ne grešim dalje. Pišite, ostavite komentar šta mislite o tom svemu, ako vas zanima nešto ne znate, slobodno napišite dolje ispod ovog videa, napišite u komentaru šta vas zanima, ako vam ikako mogu pomoći, ja ću vam pomoći savjetom, ono što znam, ono što ne znam, kažem, ne mogu reći za sebe da sam filatelista, jer nisam, zato treba puno žganaca pojest da bi čovjek mogao biti, da bi mogao reći da je filatelista. Mnogo znanja mora biti u tome svemu. Ja nemam, znači, usporediti sebe i filatelistu, ja možda imam znanja 0,001% od pravog filatelista. Jer pravi filatelista, on kad pogleda marku, on zna od kakvog je papira, kakva je guma, koja je perforacija, masu toga zna. On ne mora toliko ni tražiti po katalogu. Vidite, ja sam tražio Kralja Petra, sam ga tražio 10 minuta, dok nisam provalio da sam 5 puta prešao preko njega. Znači,
pravi filatelisti, ljudi koji se godinama bave time, oni to već imaju sve u malom prstu i njima je to ono, njima će možda biti smiješan ovaj video kako ja to sve objašnjavam, ali ono, jednostavno, evo, ja to radim na taj način, to sam htio podijeliti sa vama. Danas, sutra, kada i ja steknem više znanja, možda napravim opet jedan onda kraći video od ovoga, ovaj video minut do sat 40, možda napravim onda jedan kraći video sa nekim preciznijim podacima i svime. Ovo je onako čisto prosto laički sve ispripovjedano, ništa nisam se pripremao, znači govorim onako kako mi dođe iz glave, kažem možda sam ponovio neke stvari x puta, ali dobro, nemojte zamjeriti, nisam se uopšte sad da sam ja tu sebi nešto tu recimo mogao sam i to napraviti, nekakve natuknice se napraviti pa ići nekim redom, a mislim da sam išao i ovako, da sam išao ipak nekim redom, bez obzira što sam to šibao iz glave, koncept mi je onako bio u glavi, odakle krenuti i dokle doći. Mislim da sam prošao tu osnovu, znači temelj, bazu sakupljanja poštanskih marki. Toliko za ovaj put, evo taman da završim sa cigaretom. Toliko za ovaj put. Ovih dana će ići još klipova vezano za poštanske marke. Ići će klipova vezano za značke. Svašta nešto će biti toga na mom kanalu. Baziram sad kanal na tome. Iako vi možete vidjeti ko je god došao na kanal, vidite da sam ja tu bio i dio gamerske, nisam ja odustao od gamerskog dijela, ali ovo sam sad nekako uzeo za ono, ovo mi je sad onako hobi, igre. Da li ću snimati igre, streamovati nešto, možda nekad i hoću, kad mi se bude dalo, vidjet ću, to ne mogu sad reći, ali ovo mi je sad glavna baza, znači poštanske marke, značke, a bit će i militarije, bit će nešto i od militarije, vojne oznake i tako to, pa ono, evo, ko želi još gledati novih klipova i toga svega, ponavljam, ne želim nikoga molit, ako želite zapratite kanal, ako želite još takvog sadržaja, pišite u komentarima, komentarišite, svaki savjet je dobrodošao, svaka kritika je dobrodošla, tako da ja nemam s tim problem, ni sa pozitivnim, ni sa negativnim kritikama, mene to uopšte ne dotiče, ali velim, zato je svaki savjet je dobrodošao. Ako znadete mnogo više od mene o ovome svemu, dapače, bit će mi drago da mi napišete dolje u komentarima šta i kako. Ako znadete kudi kamo manje od mene, koji jako malo znam, opet kažem, javite se, napišite, ako vam na neki način mogu pomoći, savjetovati šta i kako, dapače. I da, još sam htio reći još jedna stvar, ima još jedan katalog poštanskih marki jugoslovenskih zemalja. To je katalog, to je izdavan katalog u bivšoj Jugoslaviji. Zadnje izdanje, ja mislim da je 91. Taj katalog si želim nabaviti iz razloga što u tome katalogu baš su lijepo opisane
naše marke, baš su lijepo opisane i to ću gledat, taj katalog ću gledat da se nabavim nekako na neki način. Još kao dodatno uz ovaj, bit će mi od velikog značaja, velike pomoći. To bi bilo to. Definitivno, evo sad 45 minuta. Lijepi pozdrav svima. Hvala vam na gledanju dosadašnjih klipova koje sam objavljivao. Hvala vam na gledanju i ovog klipa i budućih klipova. Šta drugo da vam kažem? Zdravi, srećni bili. Uživajte u životu, uživajte u stvarima koje vas čine srećnima. Evo, meni ovo pričinjava zadovoljstvo. Neko mi možda nešto drugo, netko, ne znam, svako ima nekakav hobi ili nešto. Ja imam ovo i kažem još jedan put veliko hvala za gledanje klipova, videa. Možda jedan put napravim i live uživo, pa se budete mogli sami uključiti u diskusiju o poštanskim markama, ali to ću napraviti kad stvarno budem mogao dati više informacija, jer ne znam, vjerojatno bit će raznih pitanja, a ja na njih neću imati odgovore i onda to nema baš nekakvog smisla. Ali dopače, baš mogo bi čak i ubrzo i napraviti neki live bez obzira, pa da zajednički prođemo kroz to sve neke, jer svako nešto zna. Niko nije najpametniji na svijetu, svako nešto zna. Ja znam nešto malo ovo, ti netko drugi zna nešto pa tako možemo jednostavno zajednički u jednom streamu dotaći se toga svega, podijeliti, razmijeniti savjete, razmijeniti ideje, šta, kako i tako dalje. Još jednom, hvala lijepo svima, lijepi pozdrav i vidimo se. Zdravo.